نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga jamaah berhormat, mga palangungan sin kami hapag-iman, puasin puji serta iban sa lagu-lagu sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi hitukbal na to ingkatan pagsarang suko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin masi-masi ingkita niyo dirihilan kabuhi, dirihilan parwakto, di hawabaw sin gumi, amu imay nang natudan, pahikasan niyang singkita niyo haadlaw kana. Murah-murahan, in kamu iban sin kami, yari kimi kita nananaingog sin programa sin kita niyo laway launta muna ini la live day sa launta ha nidaul Islam wayroon duwaing maksud malaingkan ini biya di insadya sumaplag in pamando sin agama Islam laway ding ha Quran mahamulya. Demikian nikmat kato tani mga kakasikwa agama Islam in mga katantan ini. Pialuhay kato tani sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpanuntot ilmu mo in hikahasil sing kita niyo, hikaluhay sing kita niyo, piya na sin mga amo in bago jimajato kato taniyo sim mga kapanyapan, biya na sim mga radio icom, ininikmat ka to tani mga palangungan ko agam Islam, mausal na to pahikabaya sin Allah subhanahu wa ta'ala, pahikalasa sin Allah subhanahu wa ta'ala ka to tanyo, biya di inindagbos, amuin mausal siya, mapakay siya, pa ilmu, mapakay siya po in hikadawhat sing kita niyo ilmu ding haagam Islam laway ding ha Quran iban ding ha sunna simpang hunato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najarin niya bangman pipagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in katantan pakarajaan sin kita niyo waslong tahayat to manuk baliray sab kami sin pagsarang sukul kanyo, sin wala nagbati laul, nanauri sin pakarajaan ini, bukon ini pakarajaan sin hisyusyulakan, malingkan ini ni pakarajaan sin kita niyo katan, sa barang sin nangangaku bariman, nangangaku muslim, hatat kala parkala sin agama ini ni lambud kita niyo katan. Na in kita niyo asal tiyatan to na to, Delta, Pemo Delta Pakale, pabalik pe ikuta, pweba. Nga sawabi at mga palangon ko agam Islam, in kita niyo asal temporary ra in kabuhi sing kita niyo di hababo sing gumi. Pagkabiat to temporary ra,
bukunda kita niyo kakkal di hababosin gumi aun asal uon ti matagad ka tutan niyo uuwian sing kita niyo pahadarat sin Allahu Ta'ala sarta duwarin paghulaan nato sumasaan na longta surga sumasaan na isab narka jahannam inhulaan sin ipon sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala na ingkatantan ini ipon sin Allahu Ta'ala ayaw pakain mga bariman biya kaniyo walau pun misan imbukon di madawhat sila inya angan-angan nila biya diin sila sumanyang biya diin madawhat nila insuruga amo intiyata kama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hadlaw mahuli adapun insuruga ini ni tartantu tiyata kama sadya sin Allah Ta'ala pabiyakan yu bariman in suruga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala nabang man in kamu iban sin kami mapajumlahan amin makadawhat sin niyatto amin salaggo-laggo paruntungan pasalaggo-laggo kasanyangan madawhat sin ipon sin Allah Ta'ala hadlaw mahuli amo na impasuron siya sin Allah Ta'ala pasuruga niya na hadalam biyayat to na lumag isab kita niyo sindan hika suod sin kita niyo lumawag kita niyo parsababan dan maun pahikaluhay ka to tani mga palangon pa agam Islam na yung mga biya initiranan amo hindi kita niyo magbati lawol manahingog sin wasiha manahingog sin patumtum sin mga kaguruhan sin kita niyo mulya amo yung kiyawa yung pangadjian ding halom sin Quran mahamulya iba ding hadis sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amo yung hadis sahih karena amuranin ilmu mattan bang kita niyo dumauhat ilmu amuin lialawak-lawak sin kita niyo ilmu bunal ilmu sa bunal amo yattuin agi sin mga ulama sin kita niyo al ilmu qala Allah wa qala ar-rasul wa laysa qala fulan wa fulan in ilmu mattan amo lialawak sin kita niyo dadawhaton sin kita niyo amo imaglawak sin ilmu mattan amo ini amo na in kalam sin Allah Ta'ala iban sin sunna sin panghunato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukunin ilmu mattan amo ilaw ni agi hikwan amo ini panghindo hikwan amo ini bin hikwan bukun biyayat to malaingkan in ilmu amo na in qala Allah wa qala ar-rasul nadihay ni programa ini mga kakasikho agam Islam na in batbatun diha ini mga ini qala Allah wa qala ar-rasul di kita niyo makakuha dun haon karena amoy inin ahama sa bunal amoy agama sa buntul-buntul mga kiaunungan sin Allah Ta'ala dahil hasabab yato pagkain agama mattan in ilmu mattan dahil ha Quran iban dahil ha sunna na subay in kita niyo uno in kiyabay tahalom sing Quran mahamulya karna in kita ni wayroon pagduarwa asal inyaon kalam sin Tuhan wayroon paggawa-gawa sing kita niyo kasabunalan lunlun katan nabiyun na sing kita niyo biyun na sing biyakan niyo bariman karna in tanda niya bangaw ding mga mano siya manghimuting atasan hituk ingin hawabaran karena nang himuting hakalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian tiyatan to sin kita niyo in sunna in hadisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in panghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di magkabtangan di maglabtik sin dila niya malaingkan inya to wahi deng ha Allah Subhanahu wa Ta'ala hadalam biyayat to na misampabya di inna masakit na to taymaon amo indi murugto sing kakahinang na to amo in kasusuwakan sin ginhawabaran na to in hinang yaon hatat kala inyan baita sin Allah Ta'ala sa kita magsurrender ihangla tabag to ikan na in katan pakarajaan
hatat kala inyong baita na ling Allah Ta'ala, na di kita manjari, amo in simihag, di kita manjari, amo in tumingkiring dunhaon, karena beta sin Allah Ta'ala. Amo yan, demikian, bang unoy mga kiyabaita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daing mga pamandu niya, hatat kala, inhinang tayaon, nagbangga na, iman sin panghindo, pamandu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atasan tayat tuhiig, inamuin kasuswakan, kawawayan sin nafsuta, karna, labi mapatut, in pangawaan na to, in saggaon na to, in uno-uno in panghindo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihan in sipat si mga bariman, bang uno-uno ng biyita halom sin Quran, uno-uno ng biyita sin day nga hadis sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biya na sin sambat misampain hinangyaon, kiyukugdan na imbaran niya, atawakan hinang niya, atat kala yatto na, nadi niya paraugon, in hawa nafsu niya, sa na hisurrender niya pasara sin Allahu Ta'ala. Karena tiyatan to niya mo yatin hikarayo sin siya. Nabihan mga palangon na mo agam Islam. Na impangadyan sin kita niyo harum ini, mabilang da ini long ta, sukpat sin long ta sin limaway-laway ya undum, diha long ta hanidaw Islam, ada pun di hatiranan ha aikom ha radio, na ini hati ko ini panagnaan sin al-hijra, long ta station, dimihil pangadyan diha ini, na murah-murahan mataod da mga insyaallah ta'ala kaguruhan sin kita niyo gagandilan, amuin dumihil waktu, haka ikhlasan sin sila, karena iyat turay sa amurating kawajiban nila, in magpatumtum pabiakato tanyo, labi-labi na, in kulang in panghati, haaparkala agama Islam. Nahangkan tungod parkala agama, suway hangla na to, pamanga sila tao, tagapanghati ha agama Islam, panghati matan, miyamagad ha Quran, miyamagad ha sunnah sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mga kakasiko agama Islam, daing ha mga sa laggo-laggo ibadat, amo intiyuta piyawajib sin Allahu Ta'ala paipon niya, muna ring hakatan hipaingat sin Allah subhanahu wa ta'ala paipon niya, daakan niya, magtag-ipon, manawhid pakatunga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manawhid, mag-ibadat pakatunga sin Allah ta'ala, karena ini, suway amo ini, muna, hibaot sin kita niyo, ipanghindo sin kita niyo, hakaanakan nato, biyadin sila umingat, manawhid pakatunga sin Allah ta'ala. Amo yatto indaakan sin agamata, muna ini panghindo ta, in kalimatut tauhid, in panawhid pakatunga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mamarat saya hakatunga sin Allah ta'ala, mamarat saya hakatan tan, beita sin Allah subhanahu wa ta'ala, ing ha mga pardaakan niya dun haon mga palangon ko agam Islam. Panawhid patuhan. Mamarahin na ba yato? In sa lagu-lagu isab, amo impiyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala, paipon niya, amo na inlawan sin tauhid, amo na impagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, di siya mabaya limangan, mangin kita, naglando na, nagibadat, nagtag-ipon na pakatunga sin Allah ta'ala, nasubay ayaw na limbangan, ayaw na sakutuhan in Allah ta'ala, tungod papag-ibadat. Ani'budullah wajtanibut taghut. Yan, din ha mga diakan sin Allah Ta'ala, imagtag-ipon, mag-ibadat ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, layo kamo. Din ha mga huminang, amo inlong ta, pag-ibadat pa mga taghut, pag-ibadat pa mga syaitan, ay madugain din Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mga palangon ko agam Islam, na suwede sab ingatun na to, imparkala, laong ta sin lawan sin tauhid, bukun sadya tauhid, in ingaton sin kita niyo, haso pa yaraman, may ingat na to, aniban,
maingat na tulong tatangkisan uin uno-uno naman hikabatal sin panawhid na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amo yatuin hikabatal sin amal sin kita ni mga palangon ko agam Islam. Bisan pabiyadiin na, in kusog na to nag-ibada at nagsambahayang, nagpuasa, nagzakat, atat kala larak impanawhid na to, bingkok impanawhid na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena lela moranta sa hinang hikabubong sisintuhan, hinang di niya kabayaan, na marayat tumalarak ingkatan matay mangud ko agam Islam. Hangkan deng ha mga insubay priority to muna hinhipang hindo sing kita amo na in tauhid mga palangwan ko agam Islam. Yato mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na inlawan sin tauhid, ingaton sin kita, i'lam anna didda tauhid asyirk. Ingata in lawan sin tauhid matay manghud ko agam Islam, amo na in hinang sakuto. Hinang sakuto, hinang longta mo in syirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayaw kita niyo biya mangigkig. Karena in kaibanan mangigkig dakuman bang makarungog sin kalima syirik, yato na isablaw niya na nirik-nirik. Wala nila kiingatan, lasa si mga kaguruhan kanila. Amuin mahaon sila, daing hinang yaon, karena in hinang kasyirikan, in hinang sakutu pa Allah ta'ala amunaon in dusa, di tatay maun, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang sayabutan sin kamatay, wala siya nakapagtawbat pa Allah ta'ala, manuituyan siya. Pakatigid luman maong papinar ka jahannam mala'udhu billah, sa takak kalimano sa dunhaon. Kaya kalayo sin Allah ta'ala, hangkan kaunahan na to, sabuton in mga ini, mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Jari niya ini, wahuwa salasatu anwa. Naingaton sin kita in hinang sakuto, aun siya tu bahagian. Aun siya longta tu jinisan. Tu jinisan niya muna syirkun akbar, wa syirkun asgar, wa syirkun khafi. Amoyat to in longta ding mga jinisan niya muna amuna in syirik dakula pagtagon. Malilay na to dan insyaallah ta'ala ha kakaus-gausan sin kami. Ini karwan niya syirkun asgar, syirik isab amuna in sibi-sibi. Ayat to mga palangwan ko agam Islam in hikatun niya amuna in longta syirkun khafi. Syirkun khafi amin syirik amin sipok siya di kakitaan. Nakatatapok siya, nakasisipok siya. Na malilay na to day mga kakasiko agam Islam. Naunin dalil sina mo in syirik dakula yat to mga palangon ko agam Islam karna laddu makapiligro ha ibadat sin kita niyo. Amo in piuhanan tahon na kita nag-ibadat, liasan na kita nag-ibadat, sa kali na kahinang ko simparkala yawn, maglawag kau hadlaw mahulibang nakapakain. Karena nabatal niya, nalarak niya, yarin beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Amoy inin dalil hatungod yato manunjuki pa syirik dakula mga palangon ko agam Islam. Parman sin Allah ta'ala sabun natod in Allah ta'ala di siya umampun ha magsasakuto kanya, magsasakuto ha pag-ibadat kanya sa ampunon isab sin Allah subhanahu wa ta'ala immaduway ding hayat to. Mapuas ding hayat to, ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in uno na dusa, mapuas ding hasyirik, hahisyu isab in kabayaan niya. Isyus yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na iwan hisyusyu in magsakuto pa Allah ta'ala, nabunatod nalaong na siya sin laong amad. Nalaong natod siya mga kakasikuha agam Islam. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala pa,
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Yari pemparmasin Allah Ta'ala iban in agihi Isa alaihi salam o kamu anak panubu sin Israel yarin agi sin Nabiullah Isa alaihi salam ha mga Banu Israel kal na insya siyumba hinang pagtuhanan sin mga Banu Israel yarin pardaakan niya o kamu anak panubu sin Israel pagtag-ipon kamu pag-ibadat kamu pakatunggasin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon sa kutunya amo in Tuhan susumbahon ko longsin Isa alaihi salam iban Tuhan de sab susumbahon niyo nabunatod hisiyu in magsyirik pa Allah ta'ala nabunatod haramun kanya in surga ya kalayo sin Allah haramun kanya in surga iban in hulaan niya durukan niya narka jahannam sata wayroon nakabakan niya hamanga tao magsisirik amo in makahawon kanila hayat to amo in siyumba nila di hadunya piagtag ipunan nila di na yan makatabang hadlaw mahuli wayroon na makahawon kanya tupot din Allah subhanahu wa ta'ala way na makahawon daing hakabinsanaan nila raynon daing hasiksa sinarka jahannam hangkan in subay tuod tunggalun in Allah subhanahu wa ta'ala hapag ibadat mga kakasiko agam Islam na wahuwa in shirk dakula mga palangon ka agam Islam aun isab siya bahagian niya inini sabuton na muna in tungod ha shirik dakula asupaya kay ngatan natuno naman in shirik ini adakala nahinang singkitan niyo giyagaan gaan singkitan sa kalina kahinang nahati kita niyo sinsa laggu dusa wayroon kaampunan niya wayroon kamaapan niya anaul awal syirkud da'wah yari yan panagnaan amuna in shirik da'wah ami shirik hapag duaa kana ipagdua ibadat siya na ingkatan sin ibadat inyan suku kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala di man jari hitunay padugaing suway sadya harap sadya tudyo pakatunga sin Allah subhanahu wa ta'ala ad-du'a'u huwal ibadah in du'a in pangayo du'a ayan in siyang ibadat na in kaida in katan sin ibadat suway ini suway siya hitunay pa Allah subhanahu wa ta'ala inlawan niya bang in ibadat yan tiyunay madugay ng Allah ta'ala amunat tumatawag siya shirk amunat tumatawag siya sakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala limbangan mo na in Tuhan Rabbul Alamin hapagkatuhan niya yan yarin beta sin Allah ta'ala fa idha rakibu fil fulk da'u Allah mukhlisina lahuddin falamma najahum ilal bar idahum yushrikun yarin beta sin Allah subhanahu wa ta'ala na apabila mga sila kuffar makasakat na sila hasasakatan doon lang tasakatan hadagat doon nakakapal atawalansa atawaadjong na yarin beta sin sila ampa sila long tadun manhayan harakat datungan sila sin aramala datungan sila sin mga alun dakula alun panjang yaon nabiya din isu bay tawahon nila isu bay pangayuan nila yari imbita sin Allah subhanahu wa ta'ala mangayo sila dua atuput pa Allah ta'ala dinabang sila datungan amuin long takasigpitan datungan si biyayat mga alun panjang ako ini nanamon nila malunod na sila malumos na sila dun haon na magtoy-toy magbalik inamin karyasa lisin sila manawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala tawahon nila Tuhan yan inamin hazaman na kaunayat to hamanga sila kufar hamanga sila magsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala na biyayat to magsakuto sila apabila sila hakahayangan adapun bang sila
hakasigpitan na magbalik isapin panawhid nila patuhan. Manunggal sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun biya sin hazaman biyaon, hazaman sin kita niyo. Lami-lami na diha katutan niyo. Nasibu daha kasipukan, sibu daha kahayang, sibu daha kasigpitan, yat tura nagsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maita, di katutan niyo bang makaagad kapal, makaagad lansa, apabila aun alun dakula, aun alun panjang, aun malunod na, bukun Allahu Ta'ala intawagun. Sa intawagun nila, inda Abdul Qadir al-Jailani. Si mga tao awliya, tanganan na katanunhaon, nganan na ingan si mga katampat-tampatan, di iyaw makatarang, di iyaw makahaon kanila. Tupot Allah subhanahu wa ta'ala, kana Allah subhanahu wa ta'ala intag kontrol singkatan, sintag parehalaan, amoy intag amulahihan singkatan. Allah subhanahu wa ta'ala insangat kawasa. Nabihan, angkan nakabidda, laong si mga ulama, angkan nakalando inhinang sa kutuha hulin zaman ini, deng sin nakauna. Kana in sila yat tumaksakuto sila, hawak tuman sila, amuin dihilan, amuin long ta kasigpitan, tawakan aramala, na magbalik sila bihan. Ada po ning kato nasibo da, inilong taway iban sinaon na yatura in tabi da kuman hakay banan nagsasakutura pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyato falamma najahum ila albar, hawak tuman sila sa hatat kala man in sila yato malappas na sila, sumampay na sila maun, pamuin pamaksun sin sila, pahulasin sila, magbalik na sila pakahapag syirik na isab. Yushrikun, magbalik na isab sila hapag sa kuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyat to mga kakasiko agam Islam inyat to bukon na to laong taula-ula na makabatan sin amal sin kitanyo. Insyaallah ta'ala madawhat na to da, masabot da to da unuin longtain mga piagbiddaan, mga kakasiko agam Islam. Inhikaron na uthani syirkun niyah wa hiya al-iradatu wal qasd. Inhikaron ya jinisan amuna in syirik tungod hapag long tahaniat si manusia. Halom, amin halom niat niya yaun. Amuna in akun simpangatayan si manusia. Iman si maksud niya. Yato dugaing. Unin dalil hayat to. Beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Yatu kabakan na to suratul Hud, surah Hud, ayat laung ta hangputag 5 pa hangputag 6. Yarin beta sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kakasiko agam Islam, parman sin Allah ta'ala man kana yuridul hayata dunya isiyu longta in kaaunan niya mabaya hapag amal niya sin parihasan kabuhi di hadunya, amo yatuin halom sin bigi jantung niya, halom sin pangatayan niya, hitunay na long sin Allah ta'ala, hitunay na mu'dakan niya, nuwaffi ilayhim a'malahum, hitunay na mu'dahirihil kanila in mga bunga sin mga amal nagkahinang nilayato sa tajuko pwede hilangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawayroon makulang daing kanila hang sulag uno-uno daing ha mga tutumbasan kanila hapag dunya. Amoyat naghinang sa rin dunhaon bukon karna sin Allah ta'ala, sa karna sin parihasan dunya, daing dunhaon mga palangungan ko haara may Islam na insilayat to wahum fiha la yubkhasun, na insilayat to mga katawtay manghuran, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, na insila na yato na wayroon mahampit nila karayawan, wayroon da mahampit nila karayawan haadlaw akhirat, daing sin narka jahannam imma dawhat sin sila, imma suko sin sila mga kakasiko agam Islam. Sa tauno pa, wahabita ma sana'u fiha. Iban, laung tadun, nalupas da, mamuin nalarak in karayawan,
sin uno-uno na nahinang sin sila. Hasabab sin niyat to. Hasabab sin niyat nila bukun hakal na sin Allah Ta'ala. Ayan. Uno pa, wa batilun ma kanu ya'malun. Iban, at niya naba'talin uno-uno na. Amuin nahinang nila, hasabab sin bunatod, bukun tiyunay nila. Amuin lang tingkat kahinang niya, bukun hakal na sin Allah Ta'ala, bukun hakal na sin Tuhan mga kakasikwa akam Islam. Nahatin biya sin mga sila magluluas lungsad, bang in hinang yaon, bukun hakal na sin Tuhan, na biya sumud dari ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon mahasil nila karayawan. Damikyan nanuntut siya ilmu sin agama. Sa inyat niya bukun hakal na sin Tuhan, hamuin hakal na hipang discuss niya, hakal na sadya may inasupaya sa yanon tao makahati, tao alim, na misan long hakaybanan, misan inhamot sin surwa, di siya makahamot. Piya kalayo sin Allah Ta'ala. Hangkan pariksaon na to, sikon na to, inyat sin kita niyo. Uno na hinang, labi parkala agama, parkala ibadat, suway to hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya di ko maluhi, hasupaya di ko malusong, damik yan naghindok ko sin parkala agama, nagpasampay ko sin agama, simud ko parkala agama, parkala da'wa, na chicken niyat putay manghud ko agama Islam, bang simud ko parkala yaon, bukun hakal na maksud sin hakal na sin Tuhan, sa kal na kababantukan, kal na kababansakan hamano siya, na magmularakaw, maglakaw sin karayawan mo bang nakapakain. Biyatal mo, wa batilum ma kanu ya'malun. Biyatal niya, sabab sin kakahinang niya tubukon hakal na sin Tuhan ni Rabbul Alamin. Na mga palangon ko agam Islam, asyirkul akbar huwa sarfu shay'in min anwa'il ibada li ghairillah. Kadwa'i ghairillah, wadhabhi li ghairillah, wa huwa mukhrijun 'anil millah, wa yukhallidu sahibahu fin nar idza matu wa lam yatub minhu. Yari imakna niya, tinya hakahopuan niya, in pagtagon sa amin syirik dakula, amuna intumunay sin hambuok daing hamanga jinisan sin ibadat. Pakainit yunay, padugain ding ha Allah subhanahu wa ta'ala. Tinabukon pa Allah ta'ala. Biya na sin mga yuduaah. Mga yuduaah, hadugain ding ha Allah ta'ala. Biya sinuno mga yumato pa mga tao halom sin kakubul-kubulan na. Mga yumato pa mga katampat-tampatan. Mga yumato pa mga kataas. Mga kabudburan. Law na yato o dito mabarakat. Mga ngayon pa mga kajinjinan, mga Indo amat to, na lamod tayo ni mga palangungan ko haagam Islam. Na so yato, dami kyan uno pa, wadhabhi li ghairillah, iban magsumbay, ataw magkurban siya yaon, sin deng ha mga binatang hala, susumbayon, sa bukun tudyo pa Allah Ta'ala. Siyumbay niya yung piyagkurbanan yaon, duwaing deng ha Allah subhanahu wa ta'ala, inyat to mga katan, mga kakasiko agam Islam, makapagawa kaniya ding halingkungan sin agam Islam. Karena mapatalin pagkaagaman niya, din dunhaon, suway to siya magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sing kakahinang niya yung mga palangon ko agam Islam. Sarta bukun hatyat to, kumakkal in maghinang hayan. Kumakkal hauno, hanarka halawm sin narka jahannam, apabila in siya, yabutan siya sin kamatay, hawayroon siya nakapangayo tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makamula mga kakasiko agam Islam, lando makabuka. Na baba, in kabuhi yari pakato tanyo, masi-masi in lawang tawbat, ukab, hamanga sila, yaong padirihilan tawpik sin Allah ta'ala, dihilan pakahaba sin ummul, dirihlan paparwaktuhan maluag na us-uson nila in mga yukampunan magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syirku da'wa huwa du'a'u ghairillah,
likashfi dur wa jalbin naf'i kama yaka'u minal musyrikin fi halati sarra. In syirik dakwah amo inlong ta pangayo dua amin pagdua yan pagdua amo na in mangayo haduaing ding ha Allah subhanahu wa ta'ala mangayo kau dua bukun tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala uni maksud mo amin makilapas siya mangayo siya makilapas o apo matubi ini lapas sa kami bukun harap pa Allah ta'ala sangat kawasain Allah ta'ala na mangayo siya tumikilapas siya haka mumulahan labi-labi na ununo ka mumulahan amo hindi matong kanya imasin way pajima jato kanya bihanin manusya mga kakasiko akam Islam atawakan isab maksud niya mangayo din doon maduay ng Allah Ta'ala dahil mga piyapanjari niya amo mikirihil kamumpaatan kanila makirihil kanila karayawan sinway roon di yaon makarihil inyaon ini bangsa pa mamatu-batu sa jayaon piapan niya sin Allah Ta'ala mga kakasip atawa makahoy biya na sin mga amuin nasabot ayat na kauna amuin magjato mga magsisirik hawak to sila hakahayangan na biya na sisamat din sila hawak to sila kahayangan na dito sila magsakuto huminang sing kasirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala adapon bang kasigpitan isab na magbalik in panawhid nila pagkatunga sin Allah Ta'ala. Adapon, kabalik-balikan namo, in hazaman inibaliktad, sibu daha kahayangan, iban hakasigpitan niyat turada in dito hato. Nabang patuntuman si mga kaguruhan, inyat tulasa singguro kanila, di mabaya in mga kaguruhan niyaon, in sila makatuligi matupamurka sin Allah Ta'ala, amuin kaamaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hangkan di sila magbati laul, amuin magpasaplag magpahati kato tanyo inyat to suwahi pagsarang sukul na to aong padayng mga kaguruhan amuin manghimati kato tanyo sinhinang langga sarap Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na hinang pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala na ini ni mga palangon ko ang Islam biya na sinjimatu ركب مجموعة من المشركين سفينة وكانوا ينادون آلهتهم ويدعونها ثم هاجت الرياح واضطربت السفينة فقال أهلها أخلصوا لربكم الدعاء فإنه لا ينجيها هنا إلا هو وكان في السفينة شخص قد هرب من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة فقال لئن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البر غيره أيضا ورجع فدخل في الإسلام وهو عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أميني لنها mga hawak tuman simakat na in mga jamaah amuin jamaa nagbubunyog-bunyog mataod indasyo dahil mga magsisirik magsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala hawak tuman sila simakat na patasing kapal atawakan bang makatu amin adjung yaon imahal ka sa sakatan harakat na doon manhayan sa taing kaunan sin sila bang sila runhaon magtawag sila mga barhala wa kanu yunaduna alihatahum ini tawagun nila yung mga barhala nila amuin tiyutuhan nila maduwain ng Allah subhanahu wa ta'ala wa yad'unaha sa tainunhaon amuin pangayuan nila yung mga barhala at pangayuan nila na duaa pangayuan nila duaa dahil kanya maksudain ito at niya mangayo sila ununong kalapasan atau namin hindi sila datungan aramala di tamo sila uno na dahil dito hato mga kakasipa akam Islam pagsakali doon manhayan yato panak natin ya wayroon palong ta diatungan sila sin kusog sin alon baktoy amo yato yung tawahon nila mangayo sila baktoy nabi ada sindikato dumatong manaw biyahan intawahon ngan isin mga jin ngan sindakuan biyahan bukun harap Allah subhanahu wa ta'ala magtawakkal pa mga makhluk bukun magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala
Nabiyahanin sila. Na doon manhayan, hawak tuman sila. Datungan na sinamuin kusog sin hangin. Datungan na rin doon haon mga kakasiko agam Islam. Himusog inhangin, amulong talong sindikato naghangin long ta badjo. Doon manhayan, sampai kimusog na long ten alon. Karna bang kumusog inhangin na kumusog day sab long ta in alon biyahan. Na sakali na liminggang natuod ing kapal. Inyan na mga biyak sa magtutulak-tulak halawd abang liminggang na ing kapal atawakan inlansa na matukas ni mano siya doon haon bang hisyuin nakatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nain sila noon manhayan na inadjong siya sa katan nila yaon diatungan na sila buka. Diatungan na sila buka amin na malunod na kita na inagisin mga tagdapusin sa sakatan. Akhlisu li rabbikum ad-du'a. Yari inamin daon umaak na. Tagdapusin sa sakatan pagtulos ikhlas na kamu pangayo dua apatuhan niyo. Kana bunatuud fa innahu la yunjihahuna illahu. Kana bunatu wayruun na makahon ka tutan yudiha amin hahal na to ini. Tupot dain Allahu subhanahu wa ta'ala laung tain makalapas dun haon mga kya kasikwa agam Islam. Amo yan na sakali dun manhayan dun hatasing kapal yaon aun hambuk tao siya bakas siya miyahoy na ingha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawak tuman kasud niya pa Makkah. Agin niya nakapamong siya pakala la in kana la yunji fil bahar na banging kaunan siya di da siya long ta wayrun da makalapas diha long taharagat ini biasin namin hal nilaon maduaing tupot dain siya na damikyan fa innahu la yunji fil barri ghayruhu aidan damikyan pang tungod long tapahigad daplakan na damikyan wayruun da makahon wayruun da makalapas kanila buang ini tupot in Allah subhanahu wa ta'ala. Saka pag atuhato ampas siya nagbalik ampas siya simud paka Islam in tao ini amunahi Ikrimah amin anak hi Abu Jahal kiyaridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyan in hasin amin nakaunayat mga palangwan ko agam Islam narikato taniyo suway pag anad-anaran labi-labi na in mga sila amin makasakop bang aun diungog na to aun harig na to biyahan apabila nag-alun panjang na biyahan apabila sumabot singan sin mga duwaing bukungan sin Allah ta suway sa hawiyon na to magtuy. Sa hawiyon na to na tay mangud ko na tupot Allah Ta'ala in pangayuan na to duha. Wayroon makalapas ka to tanyo. Wayroon makahon ka to tanyo. Tupot din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hibalik na to kanibihan. Hadakala nalupa manawhid manunggal paka ini pakatungasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuyat mga palangon ko agam Islam. Du'a ghayrillah sawa'un kana fi hali rakhain aw hali shiddatin inyat syirkun akbar. Na in pagpangayo paduwain ning Allah Subhanahu wa Ta'ala sibu dain hawak to kahayang siya iban hawak to isab kasigpitan na sibu dain hukuman niya. Inya to syirik dakula da mga tay mangud kuha agam Islam. Na in syirkun niya isab شرك النية يقع من الذين نسوا الآخرة ولم يعملوا لها وإنما جعلوا همهم وسعيهم وحتى عبادتهم من أجل الدنيا فقط كمن يجاهد لأجل الغنيمة فقط. Ini mga palangwan ko agam Islam adapun isab amin syirik tungod hapag niat na magjato siya mga sila nalulupa haadlaw akhirat. Kaya lulupahan nila adlaw akhirat inaon. Wala na sila nag-amal hakal na sinlong ta hikasan niyang kanila akhirat. Wala na. Kaya lupahan nila na. Inhinang nila kasan niyangan sadya hadunya. Adapun yung kasan niyang na akhirat nalulupa. Kaya lulupahan sin sila yato mga kaya kasi ko agam Islam. Buat malaingkan tiyupot nila na sadya in maksud laung ta iban paglugto nila parkala parihasan dunya na sadya.
Imparehain namin kasanyangan hadlaw akhirat, kaya lulupan nila. Nabiya dahan, inamin biya si mga sila nagluluwas lungsad, misimod paparkala yaon, karna inyaon, ibadat sa lago-lago. Sa hatat kala, simod siya maon, papagluwas lungsad, pag atuwang iban sindukaing laungta, agama, hakarna laungta, pagpalanyot sing kalimala ilaha illallah, sa imaksud niya, amo indaraugan, bukun hakarna sinallahu ta'ala, lamod na rin dito hato mga kiyaulungan sinallahu ta'ala. Naunin wajib katutan niyo, habya inidakbos, yajibu ala al-muslim an yukhlisa niyatahu wa iradatahu wa da'aahu lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Amu yatin wajib habya katutan niyo, naguwal kita niyo muslim, sibu daka usog naka atawa babae, insuway siya magtulos ikhlas sin niyat niya. Hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala, imaning kata sin maksud niya yato, iban sin longta pagduaan niya, nasuway tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala, in Allah ta'ala in tagpapanjarihan, in tagpaparihalaan sin katan, na la syarika lahu, amin Tuhan, wayroon sa kuton niya, dun haon mga kakasiko agam Islam, ay kakaupuhan niya, ini, aun waktu na, hasabab sin pagkamano sa sin kita niyo, magpakakibad in pangatayan inyat sin kita niyo padukain. Labi-labi na, bang imparkala yan, biya dagbus lang tabi mga aon din doon, biya mga bunga, sa lang tatungod parkala, pag dunya, aon waktu mahaylan imano siya doon kalupanin na adlaw akhirat. Na labi-labi na parkala, lang taagama, parkala da'wa, na suway tudway roon lang ta doon haon impersonal interesting kita. Karena bang aon din doon han, malarak na sadya imparkala sin ikaw, iban umayroon da mahasil mo karayawan hadlaw mahuli. Hangkan parayaw na to inyat sin kita niyo uno-uno parkala, surun sin kita niyo, labi-labi na inyang parkala, laung ta agama, laung ta ibadat, na suway tuod, halom tulos ikhlas sin kita niyo, pa Allah subhanahu wa ta'ala mga palangon ko agam Islam, na hati ko pa tubtubon na muna sadya, dahil dito, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan na kasukpatan na tuda, in pangadjian singkitan ni harum ini, na mga yu kami kamaapan, pa mga katawte manghuran, yari kimi kita, yari timataying huk, sibu dalawang taha live sin Nidaul Islam, iban sin yari mga katawte manghuran namo, ha tiranan ha aikum radio, ando bang awambi mga kya bisara sin kami, laung ta wala imamu, na inyat to hasabab sin kakulang sin kami, hasabab sin pagkamano sa sin kami, na suran nyo man kami kamaapan, na naadapon bang aon di mga nakawa niyo, diyo na kiarunuan niyo, laung ta marayaw, na laung ta wala da simihag inyat to topic ding Allah subhanahu wa ta'ala, na mangumbait kami kaniyo katan, halapal, laung ta, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله